افچند روزکن لإسطنبول هروها لترکیه الباکور کردستان بن پیکرن دجی هدف تینکرن رینادن کو هفسروکن هدف در بازی مقرات خوابن بارگین خوابن هفسروک هدف استانبول شاخ استانبول جالی پلیسان و زلیک لحاتیدان و دویجی چند اندام و آلیگرن هدف هاتبون گرتن سروکن هدف استانبول جالی هزن اولهی و هاتبون گرتن هر وها دوهی لباکور کردستانه جالی هزن اولهی و بن پیکرین لهمبر آلای کردستانی هاتبو کرن آلای کردستانی لسر مقرن کردستانی پارتین کردستانی داخست بون دگوتن نابن آلای کردستانی لباکور کردستانی لترکیه بهن هلدان من میوانه که برس سرحد ارن هفسرو که کمیسیون یاسایی مافن مروف ین هدفه لاستودیرمه لدیاربکر دیگلمه برس سرحد ایوار باش او لدجی هدف تکرن قانونیه یاساییه yani HDP yapılanların tiştin le HDP tekirin tü bingahwe bi yasayı u mafnası nine tişte duh o per hatına kirin netene evene ji sala 2015 ve hember HDP taybet durxistana şaredarın HDP girtina hevserokin meyn beri her vaha girtina parlamenterin me erişin liser avahiyen me heri davil İzmir'i kuştuna Deniz Poyraz her vaha erişin liser zindanan ev hammu eriş helbet bedest sopeya dadgehan ten kirin her vaha doza kobani he doza girtina HDP heye ev hammu diji HDP diji kurdan ev heft salın konsepteke erişberiye o tüb benge kevani yasayı netevi o yasayı nav devleti nine. Başa. Hevseroke partiye ke semin ya Türkiye ne kara bike avahiye partiye xwe. Başa çıma dvi demin hada dvi tevqitan hada yani ev bin pekariye lehember HDP tekirin lehember برپرسو سرکردین هدف تکرن یعنی دولت یان دادگه قانون لترکیه دخوازه چه مسیجه که بگهینه ya bu yapılan baskılar ev erişin tenkirin demeke direce berdavam dikin helbet ev erişin hember HDP netene hember HDP'ni hember hamu kesin ku tekoşine demokrasiye dikin le hember wana hamuyan erişeye zordari heye o peyamek ki jibovan aliyan hamuyan ev erişin ku le ser HDP tenkirin دخوازن هدف نکار به سیاست که دموکراتیک بکه لسر کارن هدف ین جبو سیاست دموکراتیک تنکرن دخوازن هدف سیاست دموکراتیک دور بخل لترکیه دوار استراتژی de tamaşa bikin HDP tane partiyen Kurdistan'ı ji bahsa mafin Kurdan dikin bahsa zamanı Kurdi dikin naha hükümet hember siyaseta Kurdan sistemi dike zordariye dike dixwaze Kurdan ji benge heke siyaseti dur bixwe dixwaze Kurd nikaribin siyaseti bike û hember HDP hember partiyên Kurdî Kurdistanî dixwaze wan hemûyan asteng bike û peyam
لهمبروان همویانه پر لستانبول پارلمانتر میبره و سروک شاغا استانبول او شماخه کل اتبوکن او شماخه دموکراسیا ترکیه هاتیه کرن جبر ویه که ایرشن لسر هدف و آلیندن ام گرینگ دبین. زور باشه. افتنه لدیجی هدف نای کرن لترکیه، لدیجی ماسای شش عالی تکرن، لدیجی جه پیجی تکرن. یعنی سروک شهرداریا استانبوله، اوجی دوست لسر هاتیه وکرن، جزای زندانی جبو هاتیه دانین. كوات هولن وهدفه دقل ماسايا شاش آلية ويتشبن جبو ويكي كو برگيريه جخوا بكن ده آلية قانوني دا Ya şöyle biz yani uzun zamandır demek ki derece em erişin kulle hedefi tenkirin medgot tane be hedefi rasinordar nabe tane danine kayyuman be kurdan rasinordar nabe dedemin peşte hem ber CHP u partiyin dinci de verekirin me her care ev got ani erişin u işkenceyin li kurdan hatına kirin denav demeda seranseri Türkiye'de belav bibe o hember van hemu erişan me bankir ku hemu alin ku demokrasiye dixwazin alin dijbere masaya şaş alin hemu divê mijarê de li gel HDP bi hev re kar bikin hevpeymaniyekî bi hev re çê bikin ku hember vê rejima ku dixwaze sistemekî deyne li hember wan tekoşine bike lê mixabin heta îro ji ber ku zirarek ziyanekî wan nedît dengê HDP nebîstin erişin ku hember evin hember erişin ser kurdan hatına kerim bedeng mane ditin ku dem vere evi ser wanji eriş vere kirin naha eva hasp dikin ku o dibinin ku dor hatiya wanji dikarin eriş liwanji tekin HDP her tim dibeje wern em behevre hember ve sistema otoriter و اوتاک کسی به هفر راوستن دخوازن کردان نتوان زمانان اولان تو ندکه دبی ام همو به هفر هم بر وی رژیم کار بکن پرسکری کن بنگهین ین ترکیه ببینن و چارسری پیش بخن جبو وی ام برم با هف و هدف هر تم ve bange dike o de berdewam be ne tane birên torên civakî Bere Serhat wek dizanî tu jî ku cenabê te hevserokê Komisyona Yasayî Mafên Mirov e yên HDP'ye li duhî li Bakurê Kurdistanê binpêkarî li hember alayê Kurdistanê hatibû kirin ji alî hêzên ewlehî ve ala daxistibûn di heman dev da serkirde û berpirsên partên siyasî jî li Bakurê Kurdistanê hatibûn girtin آیا هلدانا آلای کردستانه باکور کردستانه نیاساییه شعالی کدن و چما وکه هدف هین بیدنگ بون یعنی و داخوانیک نبوه و دجی و بن بپکاریه و تشتک نگوته چما Bakın yani bu meseleyle ilgili لسر و پرسگیری که هدف ده لمیدان چیایی داخویانه که روزنامه‌وانی دا و ایرش لسر هدف شرمزار کرد بشکی و داخویانی داشتیم ایرشن لسر آلا کردستان جی شرمزار کرد و پشتوانیا پارتین کردستانی کرد و داخویانی ده هات گوتن
parlamenteri HDP ye ittifakı jî ev êrişa li hember ala Kurdistanê şermezar kir. HDP de her aliyê de ala ku cihêla cihanê ve hatiye kabul kirin û simbola neteweke geleke êrişin li hember alayê şermezar ke duhlim meydana çiyayê ya Diyarbekirê jî ev ragihand. Zor baş Berez Serhat Eren hevserokê Komisyona Yasayî Mafên Mirov yên HDP li stûdiyên me li Diyarbekirê li Bakurê Kurdistanê gelma bû gelek spas.